Assalamu alaikum, hurmatli seyirciler. Millet telekanalında haberler informatsion programmasi taqdim etilgan. Studiyada men Abdulla Josman çalasham. Qrimga kuchli siklon yaqinlasha. Juma jami qurujilikdan kechishati ayretda qaldira. Qrim Cumhuriyetining yo'lboshchisi o'g'inda yaratilgan Qrim tatarlarining Meslihat shurasi o'z ishini mart oyida boshlaydi. Bu va diğer vaqalarni bizning yayinimizda seyr etiniz. Qrimga kuchli siklon yaqinlasha. Yarımada Balkan sikloni ile qaplanacak. O janubiy g'arb tarafdan kele ve endi Italiya ve Yunanistan'a kuchli yağanaqlar getirdi. Bu haqda sinoptikler haber etdiler. Yarımadada qarlı, yağmurlu ve şimali sharqiy yel ile hava beklenili. Çarşembe gününe hava biraz güzelleşecek ama denişici hava haftanın sonuna kadar saklanılacak. Kuchli yel ve ayazlı hava sebebinden Cumhuriyetinin 4 rayonunda ondan ziyade koy ışıksız kaldı. Bu haqda Qrim Energo muassisasining resmi saytında haber etildi. Kurtarıcılar sakinlerini tembihlaydilar. Yolda olganda elektroteremelerge, buyuk tirlerge yakınlaşmanız. Aydavcılar ise şahsi arabalarda yolga çıkmanız. Eğer de yolga çıkmak gerek olsa suratga ve mesafege dikkat ayırmak gerek. Kerech parom keçten işi hava şaraiti sebebinden to'xtatilgan bile. По данным Крымского гидрометеоцентра, 27-28 февраля и 1 марта в Крыму ожидаются сложные погодные условия. Сильный мокрый снег, отложение мокрого снега, метель, гололед и гололедица. Также усиление ветра порывами до 25 метров на секунду. Однако ситуация на территории Республики Крым стабильна. Все объекты жизнеобеспечения республики работают бесперебойно. Движение по автомобильным дорогам Крыма не затруднено. Работает техника по очистке снега и дорог. Также в готовности находятся 93 стационарных пункта обогрева в городах и районах Республики Крым. Личный состав по указанию начальника главка переведен в режим повышенной готовности. Вся спасательная и специализированная техника готова к действиям по предназначению и готова оказывать помощь гражданам, если им такая помощь понадобится. Aqyarda Vastavshik meydanda marshut arabasi tıqalib qaldı. Amma Mercedes Sprinter'ge oturgan yolcular şaşmalamadılar ve maşnani o'zlari itermege qarar aldılar. Yolcular arasında bir qartana erkeznen beraber marshut arabani iterdi. Qrimli aydavcılar ise beklenmegen qishni o'z jesini qarşıladılar. Aqyarning qarlı yollarında ular mashina driftini yarattılar. İnternet kullanıcıları efsanevi Jiguli ile videolarni neşir ettiler. Qar ularga yo'lning chetinde aylanmaga imkon berdi. Qrim gumrukchilari Ukrainadan kelgan Klafelin partiyasini Qrimga kirsetmege ruxsat bermedilar. 41 Klafelin adli Rossiyada kuchli iloj moddasi saylan. Buni Qrim gumrukchilarining matbuot xizmati xabar etdi. İdare bergan ma'lumotga ko'ra, iloj bir odamning shaxsiy shaylarini baqqanda topildi. Bu odam Perikop Kechuv nuqtada Ukrainadan Qrimga ketdi. Cumhuriyet hakimiyeti Qrimning janubiy yalısında mesken komplekslerde aldatılgan adamların meselesi çözülüvini yardım edecek. Qrim Cumhuriyet yolbaşçısı Sergey Aksyonov, Qrim Cumhuriyet qurujilik ve mimarchilik naziri Sergey Kanonov ve Qrim Cumhuriyet Nazirler Şurası reisinin yardımcısı Mikhail Margaritov ile iş ko'rishuvni kechirdi. Ko'rishuv kechishatında Qrimning janubiy yalısında yerleşken mesken kompleks vakillerini aldatgan insafsız qurujilar mevzusi muzokara etildi. У нас на приеме были ряд групп людей, то есть которые попали в сложную ситуацию. И вот вы разбирались, коллеги, Сергей Борисович, как вот на вашем направлении, какие перспективы? КСК «Инвест» — это Алушта, да, и ЧС «Ялта». Да, добрый день, Сергей Валерьевич. Хочу отметить, что в рамках 214 федерального закона о защите прав дольщиков, о долевом строительстве в Республике Крым действует 31 застройщик и выполняет работы и строит 49 объектов. Там, где служба финансового надзора с самого начала опекает эти объекты, контролирует ход строительства. Не могу сказать, что нет шероховатостей. Застройщиков берутся административные взыскания. Они достаточно большие, от $500 000 рублей. Это стимулирует застройщиков войти в график. И вот сегодня, к счастью, Республика Крым один из тех немногочисленных субъектов Российской Федерации, которые не имеют обманутых дольщиков, которые контролируются государством в рамках 214.
Америка Қошма Штатлардың екі истихбарат учағы Қырым ялысы ұстынды сатларнен учтылар. Кеченлері Американ истихбарат учағы ве стратегик пилотсыз учақ Қырым ұстынды истихбарат учувлар бежерділер. Бұақта РИА хаберлері язалар. Малюматқа Американ истихбаратчысы Крит адасында ерлешкен авиабазадан учып чықты. Бұндан сон чоқса девамында Қырым ярымадасы ве Краснодар живары ұстынды учты. Истихбарат дроны ос мебетінде Сицилия адасында ерлешкен авиабазадан учып чықты. Оның yolu да айны олды. Ел башланылған белі Русия сынырлары янында Американ арби учақлары чоқ керелер көрінділер. Эвелері Русия Мудафа Назирлігі Америка Қошма Штатларыны бөле учувлардан вазгешмеге чағырды. Ләкин Пентагон рет етті. Жума жами құрыжылығының кечі шаты айретті қалдыран. Комплекс үшін 3 гектар ер айырылды. Лейханың умуми фияты тахминен 4 миллиард рублені тешкелеті. Шарқи Авропада ең бұйық жами құрыжылығында болындылар. Бу демір чубуқлар минареве кулелер үшін мадден темелдір. Оларның сайысымында 50-ден зияды. Құрыжылар әнді бұ мөрекеп тізілішіні топламаға азырланалар. Ишлер вақытында бежерілмесі үшін Ярымаданын ең бұйық культ объектінде 1-200-ден зияды ишчи çalışмақта. Когда необходимо, усиливается ночная смена, добавляется больше людей. Когда необходимости большой нет, то люди переводятся в день, работают. Расскажите про погоду, как работаете на таком морозе? Погода хорошая. По сравнению с Сибирью здесь очень тепло. Жума жами комплексы эсас бинадан, колоннадалар или ички азбардан ве абдестханеден ибарет олажақ. Дам үстінде шымды баш куле тікленулеві үшін махсус кемерлер ерлештіріле. Куленің диаметрі 18 метріні тешкіл етежек. Uzunluğuna көре оны юк ташыған фура машинасы ile тенештірмек мүмкін. Вот эти вот все мелкие купола, они примерно по одной и той же технологии. То есть опалубка снизу, арматурный каркас и нанесение бетонной смеси. Вот эти большие купола, там, значит, опалубка двухсторонняя, вот видите, усиление идет. Значит, после этого, значит, мы делаем наружную опалубку частями и заливаем этот купол. Жума жаминын 4 минаресі яры-яраға азыр. Шымды оларның yüksеклігі 30 метр. Олар дүнияның 4 тарафыны белгілеп, март айында енді пайтақтымыздың төпесіне 50 метрден зияды көтерелечеклер. Оларның бияз тұсы ise Yarımada musafirlerinin ve sakinlerinin dikkatini celpedecekler. Ama en önemlisi bu ki bugün minarelerden ezan okunacak, elbette okunacaktır. Bu cami kurulması en birincisinden buradaki bütün yaşayan insanları birlik beraberliğe çağıran bir temeldir çünkü ve insanlar birlik beraberlik içerisinde yaşamak için bir balaban bir köprüdür. Kompleks kuruculuğunun amelge keçirilüvіне milyardlarnen ruble masraf etili. Onun için bu işlerini daima teşkermek gerek. İşlerinin geçişatını ve keyfiyetini ay региональ авточерчевесінде Devlet Дума мебусы Руслан Бальбек тефтиш ете. Объект должен быть открыт 21 апреля 2019 года, так как мы и договаривались, согласно графику производственных работ. Достаточно будет времени, чтобы благоустроить территорию, так как это очень символично. Мы будем республикой праздновать 5-летие издания указа президента о мерах реабилитации. Поэтому для нас это очень знаково, важно, чтобы показать свою благодарность президенту за соборную мечеть, потому что это действительно возрождение традиционного ислама. Şimdi caminin içinde mühendislik işler alıp barıla. Diğer memuri binalarda kısmen kommunikatsiyalar geçirildi. Bar kelgeninen kurucular içki bezitüf işlerge geçecekler. Arzı Hasyanova, Ayşe Şulakova, Hasan Zivadinov, Millet için. Авалиманда намаз одасы құрылacak. Симферополь Авалиманның яны терминалында ибадетлер үшін 2 ода айырылacak. Мұсылман ве православ. Енді иман еткен yolcular Авалиманда дини мерасимлер кечіре білежеклер. Қырымда бөле құрыжылық программасы бірінші кере өткерілі. В России, насколько мы знаем, 2 молельные комнаты есть еще в аэропорту Казани. То есть мы будем вторым аэропортом в стране после аэропорта Казани, где есть мусульманская и православная молельная комната. Әрбір ода 30 квадрат метрден ибарет olacak. Bu yerde 10-15 адам sığa bilecek. Namaz geçirmek için ayrılgan oda erkekler ve kadınlar için bölünecek. Abdesthane de olacak. Mahsus odada kıbla belgilenecek. Havalimanının yanı terminalı bu sene barde eksploatatsiyaga kirgizilacak. Мы надеемся, что это нововведение, оно создаст еще более комфортную атмосферу в аэропорту, поскольку и достаточно большое количество паломников приезжает в Крым.
и в том числе это позволит людям снизить уровень стресса перед полетом. Крымская роза деп адландырылған ерде құрыжы оз башына тікленілген жаминын бинасыны акиметінің қары чықарылған же сақлап қалмақ ниетіні таздықлады. Экспертиза менфи екін чықарғанына бақмадан құрыжы шіркетінің генераль мөдирі Валерий Семененко білдірді ки, микрорайонында құрыжылық лейхасына көре, эпсы нормаларға көре жами тікленілуіні назарда тұта. Олған бина бойынша қарарны есе акимет органлары чықармақ кереклер. Құрыжылар айтқанына көре, бинаға низбеттен ичбір түрлі әрекет япылмайжақ, амма анық олған боздықлар себебінден оны эксплуатацияға тапшырмақтың чаресі жоқ. Қырым Жұмхуриетінің елбасшысы огынде яратылған Қырым татарлардың Меслият шурасы оз ишіні март айында башлайжақ. Она Қырым мұсылманлардың нөбеттен тыш құрылтайында яратылған Қырым татарлар шурасын веккілері кірежеклер. Бұақта Сергей Аксенов ве шура азалары көрішіп кечірген вақытта белі олды. Топлашып кетішаты ве келечекке планлар ақта мұғыберіміз Айше Шулакованың левқасында. Акимиет ве Қырым татар жемеечілігі арасында конструктив субъект тізілді. Көрішув назирлер шурасында кечті. Мында Девлет Думаме бусы ве яны сайланған шуранын 15 азасы. Ен актуаль меселелер музакире етілді. Сергей Аксенов емін более жбірлік Жұмхуриетті барышық ве муабетлік сақланылуына ел бере. Хотел сказать вам огромное спасибо за то, что вы формировали повестку дня для этого замечательного форума. На самом деле, то есть люди видят сплочение, объединение. И я лично уверен, что, исходя из того, что здесь огромное количество уважаемых людей, которые не только популярны среди крымско-татарского народа, а в общем известны в Крыму и далеко за пределами Крыма, то есть я уверен, что все у нас с вами получится. И вот, как мы и говорили, я готов перевести этот формат нашей с вами, то есть уже работы, вот тоже в официальное русло. Қырым татар қалқы шурасының яратылуыны тарихи деп саймақ мүмкін. Бұл Русиялі Қырымда темсал ташыған вақалардан бірі. Оның нефбеттен тыш кечірілген Қырым мұсылманларының құрылтайында ачық саляв шекілінде сечтілер. Умумен бұл 15 делегат бұл Қырым татарлар арасында мешшур шахыслар. Ярымада мұсылманларының рухайнилері, Қырым татар жемаат бірлешмелерінің векилері, медениет, сана, спорт эрбаплары ве иш адамлары. Onun için şükürler olsun bunu başardık. Bugün de burada bunu tasdıkladık. Ölmeyip sağ olsak gelecek çalışmalar 5 yıl, 1 yıl, 10 yıl bilmem ne kadardan son eğer millet ayağa kalkar kurultayımızı seçeceğe giderse o zaman kurultayını, milli kurultayını seçer. Bu şurada kendi bu işinden bırakır ve kurultay işini devam eder. Ama bugün bu organın, bu şuranın seçilmesi çok zaruretti. Onu da yapabildik. Шура Қырым татарларының муим проблемлерini чезежек. Бұл гражданлық топрақта марталар ве медениет суаллері. Очень много слез. И продолжаются слезы уже давно древние. Начинается копание опять-таки вот старых болячках, которые уже давно зажили. Поэтому вот я думаю, что наш совет должен быть какой-то, не в какой-то, а серьезно намерен на то, чтобы мы, татары, львиным образом решали бы свои проблемы. Есть, конечно, вопросы, которые мы не можем решить, и только вот отфильтровывать только эти вопросы и ставить перед вами. Вот я думаю, это должно быть стратегия направления нашей деятельности. Қырым Жұмхуриетінің елбасшысы огунде яратылған Қырым татарларының Меслият шурасы өз ишінің март айында башлайжақ. Бөле эксперт топлулық президентінің реабилитацияқта МРА мелге кечірілігі бойынша ярдым етежеклер. Важное событие, историческое. И хочу поздравить всех крымских татар, всех крымчан с тем, что у нас появилась такая вот площадка, которая позволит, как я уже говорил, получить прямой канал коммуникации с главой республики. И вот эти люди, которые сформировали свое имя, которые сумели получить уважение от общества за свою образованность, за свою профессиональную деятельность, конечно же, помогут вот, в разрешении вот тех проблемных узлов, которые накопились в течение десятилетий. И, конечно же, их рекомендации будут ценны для органов власти. Қырым Жұмхуриетінің елбасшысы огунде яратылған Меслият шурасы ақталейха мартның орталарына қадар азыр олажақ. Айның сонында есе бірінші иш топлашуы кечірілежек. Айша Шулакова, Дмитрий Низовой, Миллет Ичун.
Ахмежи шерін меркези мейданында «Крымская весна. Строим будущее» серлевалы фото сергінің 3-ші циклы açılды. Сергіде Русияде бірінші еллары болынған вақытта Қырым раст келген қиынлықларны насыл енгені көстерілі. Насыл етіп операторлар мобиль бағыны ейлештірділер ве ичілген сув етішмемезлігі насыл енілді. Ярмадада газ или темин етуф насыл кечті ве Қырымда үзберген вақаларны қач телевизион объект көстере. Сергі Ярмаданың яшайшы аққында айдын слайдларнен екінлене. Слайдларда чежит медениетлер векелері, милли байрамлары насыл қайд етілгені көстеріле. Бұнен берабер Қырымда милли тасил насыл инкишаф етілгені бар. Беллики милли тілерде дерсліклер дерч етіле. Қырымда яшыған халқлар реабилитация етілігі программасы сайысынды қач айле яны евлер алғанлары ақта слайдлардан білмек мүмкін. Бұндан ғайры слайдларда Жума Жамин ве Александр Невский ибадетханесінің құрлығыны да көрмек мүмкін. Сергі Қырымның да 20 шиерінде ве көйлерінде ерлештірілежек. Множество памятников архитектуры были выделены средства с государства и подлежат на данный момент реставрации. Внук вот в садик уже пойдет, то есть и очередь, соответственно, подходит близко, дороги изменились, то есть квартир очень много строят и по достойной цене. Энергомост, вот никто не верил, что от Украины, во всяком случае, все украинские новости говорили, да он никогда в жизни работать не будет, да это все ерунда, там неделю поработает и больше его не будет. Однако работает, поныне работал, работает и будет работать. Бутун Қырымдан келген 60 талебе Русия капитанлары Адлы Лейханын бизнес ойынында иштирак еттілер. Плеханова адына Русия Иқтисади университет уйкен сыныфлар арасында 60 талебені сечті. Капитаны России ойыны алуштада кечті. 4 күн девам еткен мевзуи лагер черчевесінде балалар Бутун бір шиерінің инкишаф стратегиясыны ишлеп чықардылар. Оны 404 деп атладылар. Ойын иштиракчылары иқтисади инкишаф моделіні тушынып, тапмақтан ғайры өздері чешет биналарына құрдылар. Например, от родильного дома, который у нас там 2-го уровня, до музея 3-го уровня, который собрать очень-очень сложно склеить. Плюс ребята проявили творческую инициативу и дополнили карту различными украшениями, лебедями, фонариками, замками, что, соответственно, несомненно сказалось на их победу. Ойынын ғалиплеріні университетлерге кіріш вақтында имтиязлар беклей. Кележек зенатлар бойынша иштиракчылар эпысы енді қарар алдылар. Талебелерінің ұстазлары белгілейлер бұл сада тақымда çalışмақны яқшы білмек керек. Бизнес-лагердің иштиракчылары бұны толы шекілде нумайыш еттілер. То, с чего начиналось у нас конкурс, мальчики должны были перенести через 1,5-метровую веревку всех девочек. То есть перекинуть это с одной стороны на другую. И это показывает и лидерские качества, и то, как доверие проявляется, и как, то есть работать в команде. То есть вот такие задания. Шымдейсе Иллянин таныш олмаға теклиф етем февралін 26 күні саба саат 9-дан 16-ға қадар кезлевде Қырым Жұмхуриеті Назирлер Шурасын муавинлері, Қырым Жұмхуриет Девлет Акимиеті ижра органларын реберлері гражданларын чықыш қабылыны кечірежеклер. Шымділік болған малюматларымыз еді невбеттегі хаберлерін чықышларыны қачырманыз, чүнки бізі мұхберлеріміз таси малюматлар өздерінде енді çalışмақталар. Эфирден көрішкенже.